rutari. Haleluya. Ni imbere y'intambara zinjyana muntu. Zinjyana muntu. Ni kure ya saha. Ubukristo bw'akanwa burangana no guhamagara abantu ko batondera amakuru y'ihinga. Mu kwa kabiri nibwo twaga dutemera ibishimbo iwacu mu Minembwe. Kabwira uti umurima mwiza usashe ahantu. Noneho uwo murima kwabura ahantu wegereye uruzi akaba n'igishanga. Haruguru hari igisambu. Ugahinga neza ugatema warangiza ugasanza impimbi warangiza ugatwika. Wamara gutwika ugafata ibishukira byose bikarangira bakawuterera rimwe hakaba umurare bakama bitera byose bikamerera rimwe. Byamara kumerera rimwe noneho bigakura ukarinda ko byonwa. Byamara gukura bigakura neza. Warangiza tugenda upfa gusoroma ukabanza ukabireka byose. Byamara gutangira kuma tubihote ngo bidatangira guhunguka cyangwa gusadukira mu murima. Ukabireka byamara kuma ukajya gusarura. Ntugende ku manywa hake izuba ryavuye. Ukagenda indari kibirimo ukabisoroma warangiza ukabishira ahantu ugakubita. Nabwo wabanje gutwika ku musozi ugasasa neza warangiza wamara ukabitahana ugashira nk'agapopa nkeya ahantu wamara ukabibika ukabyegeka pana gutereka hasi ku rubaho warangiza ugatereka. Warangiza mukaza muzana bikere ko mukabyoza mugateka. Mwarangiza mwamara kabashitsi baje mwaguze n'amamesa mugashiramo nanone abantu bakamererwa neza. Umuriro w'amakuba n'ibigeragezo ni uzugaragaza ubwiza bw'umukristo. Ko ubwiza bw'izahabu bugaragazwa n'umuriro, niko amakuba n'ibigeragezo bigaragaza ubwiza bw'umukristo. Kubana namwe mwese uko mungana. Nashukuru Mungu kuwa pamoja nanyi vile mulivyo. Kuboneka kwanyu ni by'agaciro cyane. Uwepo wenu hapa ni wa dhamani kubwa sana. Ndabiha agaciro kabikaba kabasimbisingire. Na yachukulia yani ya dhamani sana, natafuta kuyaona siyapate vizuri. Uburyo kuboneka kwanyu guhanitse ahantu ndakorakora. Vile mmepatikana hapa ambapo sikutarajia. Ndavuga ngo Imana irengeye ikagera hose ibiherwe icyubahiro. Nasema Mungu wa mbinguni aliye juu apewe sifa kwa hayo. Nongera shimire aba pastori ku murimo bakora. Nitashukuru wachungaji mara tena kwa kazi wanaifanya. Shumba beza, wachungaji wazuri. Umuhate wanyu subusi imbere y'amaso y'Imana. Bidii yenu si kazi bure mbele ya macho ya Mungu. Ingororano zirahari. Zawadi zenu zipo. Mande bahereza umugisha. Mungu awabariki. Abadutumiye, waliotualika. Turongera kandi tubabwire ko icyo bakoze ari cyiza. Tutasema tena kazi mlioifanya ni nzuri. Turagiha agaciro kose ntako dusize inyuma. Kwa kweli tunaichukulia ni dhamani kubwa sana. Kugira ngo dusidukane niyonka tuzamu ibiganza dukura ubwatsi tuvuga ngo icyo mwakoze ni cy'agaciro. Kweli tunainua mikono yetu tukisaidiana na wengine wote kusema yale mliofanya ni dhamani sana. Mana bahereza umugisha. Mungu awabariki sana. Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe. Turashimira abatwakiriye mu mago. Nashukuru wale waliotupokea nyumbani. Barakoze cyane. Wamefanya vema sana. Cyane. Sana.
cyane kabisa. Wamefanya vema kweli. Ikorwa cyose umuntu akoze kubw'Imana, kazi yoyote mtu anaifanya kwa ajili ya Mungu, takiruta ikindi. Hakuna kazi iliyo kubwa zaidi ya nyingine. Yose ntakizibagira nakitabonye ingororano gikwiriye. Hakuna lile litakalosaulika bila yale yanahitajika zawadi. Abakoze iyo mirimo rero Imana ibahereza umugisha. Asante sana wale ambao tulikuwa tunatafsiria wameenda, acheni aendelee kwa kazi yake. Uze ko ngo hariho umwe. Okay. Ntabwo nshimye nk'ugiye koroherwa kandi simpagaritse umutima nk'ukubwe. Byose umwami aguma ahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana kubana na Pasiteri wa Nazareni Revera Kawaya. Twarabanye kabisa, barane bakuru bacu twasanze bari mu murimo baduha kazi, turataramana. Imana iguhereza umugisha Pasiteri, Imana iguha umugisha kabisa. Harashize ngira ngo nk'ukwezi tugumye gusuhuzana nk'uko umwami aduhaye kuri izi telefone z'abazungu, arayigira nawe nanje nkagira akandi, noneho yandika nkabibona, nanje nandika bikaba biragiye. Pasiteri, Imana iguhereza umugisha cyane, Imana iguha umugisha. Basaza n'abakecuru baraha, Imana ibaha umugisha. Abasore baraha, Imana ibaha umugisha. Muvuga butumwa, Imana imuhereza umugisha. Muvandimwe, Imana ziguma kumushashura ntasaza. Sinzi ukuntu naciye nk'iruhande rwe nama ntambuka ndasaza jewe. Nanyuze gutya ngo ku ruhande ndoroma kera nje mba ndashaje. Imana iguhereze umugisha muvuga butumwa, Imana ihabwe ikuzo cyane. Bwana sifiwe. Mashimwe ni menshi nuko nananiwe kuyahurutsa uko yakabaye. Nazangira ngo iyo haturuka nk'ikintu muri nje inyuma ngo kiyavumbure asokere rimwe. Ariko turashimira umwami, ahabwa ikuzo n'icyubahiro. Bwana sifiwe. Mfite irindi shimwe ku bantu benshi. Sinzamenya kurasura izina ry'umuntu ngo mvuge ko ari inshuti. Tuzamuye igikuta kwerekana ko abandi basigaye ntaho duhuriye, bigatuma nguma guhina ngo ntagira uwo mvuga mu izina, kubera ko noguma kurondogora bene uko nasanga kera nateranijwe n'abandi bivuye mu byo navuze. Ko abantu b'inshuti ni benshi cyane. Ndabakunda mwese ko mungana, muri bene wacu babugufiya, turavukana, bashiki bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, inshuti, abavandimwe, ababyeyi bacu, sinzi byinshi. Ndabakunda cyane, mwaririmbye ndanezerwa cyane, mwaririmbye ngubwa neza cyane. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ishimwe. Karero dusome igice hano dukunze kubundi tugume tuganira icyo dukunda kuvuga. Turasoma Yakobo, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo w'12.
Yakobo igice cya mbere murongo w'12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Bwana asifiwe. Chomba mukumva nkuko nanje ngiye kumva cyangwa nkuko nza numva, cyangwa wenda muzamwumva cyane, ariko ko ndagira ngo yaba hari habayemo kandi ngo tukageranemo namwe twumve cyane. Mu bice nkunda zanumva bigirira umutima umumaro ni byinshi cyane, ariko biza imbere n'iki kirimo cyane, n'iki kirimo cyane. Ibigeragezo ibigeragezo ni ubushake bw'Imana, niyo yashimye ko bibaho. Kandi muri twe yaremyemo ahantu ho kwakira ibitugerageza, ariko hakaba nka hato. Noneho byiyongeranya hakuzura vuba, byagongana, ugeragezwa kumva bigeza aho to kwihangana, kumva bigeza aho to kwihangana. Umuriro w'amakuba n'ibigeragezo niwo uzugaragaza ubwiza bw'umukristo, ko ubwiza bw'izahabu bugaragazwa n'umuriro, niko amakuba n'ibigeragezo bigaragaza ubwiza bw'umukristo. Bibiliya iravuga ngo imibabaro y'igihwayihwayi ngo yakanya gatoya kanone ngo iriyongeranya, ariko kuri iyi mpamvu ngo ituremere ubwiza bukomeye mu maso y'Imana. Tego nimwe ni ukugira ngo tubone kugira ubwiza. Iyo umuntu yumva atakibashije kwihanganira amakuba n'ibimugerageza, aba yanze kuba mwiza mu maso y'Imana ye.
kandi iyo umuntu atinya intambara n'amakuba bimusidukiye rimwe, abashatse kwihunza umusaraba wa Kristo ngo ahinduke umwanzi wawe, usigarane ku munwa utakiba ku mutima, asigara uvuga ku munwa ariko muri we byarakwamye byaratandukanye. Mu nzira ntabwo twuzuzwa hatukamilishwi iyo dusengewe, twuzuzwa tunakamilisha hakurya y'ikigeragezo. Iyo turaye dukutse hakurya y'ikitugerageza nibwo tuba twuzuye, nibwo tuba twuzuye, nibwo tuba twuzuye. Kandi biroroshe kuvuga ubukristo bw'akanwa. Ubukristo bw'akanwa burangana no guhamagara abantu ko batondera amakuru y'ihinga. Mu kwa kabiri nibwo twaga dutemera ibishimbo iwacu mu Minembwe. Kabwira uti umurima mwiza usashe ahantu, noneho uwo murima ukabura ahantu wegereye uruzi akaba n'igishanga, haruguru hari igisambu, ugahinga neza ugatema warangiza ugasanza impimbi, warangiza ugatwika, wamara gutwika ugafata ibishukire byose bikarangira, bakawuterera rimwe, hakaba umurare bakama bitera byose bikamerera rimwe. Byamara kumerera rimwe noneho bigakura, ukarinda ko byonwa, byamara gukura bigakura neza, warangiza tugenda upfa gusoroma ukabanza ukabireka byose. Byamara gutangira kuma tubihote ngo bidatangira guhunguka cyangwa gusadukira mu murima, ukabireka. Byamara kuma ukajya gusarura, ntugende ku manywa hake izuba ryavuye, ukagenda indari kibirimo ukabisoroma, warangiza ukabishira ahantu ugakubita. Nabwo wabanje gutwika ku musozi ugasasa neza, warangiza wamara ukabitahana ugashira nk'agapopa nkeya ahantu, wamara ukabibika ukabyegeka, pana gutereka hasi ku rubaho, warangiza ugatereka, warangiza mukaza muzana bikereko mukabyoza mugateka, mwarangiza mwamara kabashitsi baje mwaba mwaguze n'amamesa mugashiramo, nanone abantu bakamererwa neza. Tumuzi uko mbabwiye, hari umurima mubonye, hari bibaye, nizo zizi ndirimbo twaturirimba, nibyo byimuzamona tubamo, nibyo aya niyo makuru uko mbabwiye, niyo makuru yo kuri rutare uko ari kibaye, niyo makuru yaho uko nta Kristo buba kandi ntawe bwonanira. Umuntu utarwaye musonga nta rusoka, umuntu udafite ubumuga ninde bwonanira? Aha, nayo makuru uko imparanga na uko ibyo mbabwiye nta birenze ibi. Ese turi kumwe namwe? Ariko Yesu ni mwiza. Haleluya! Ko nuko nta rwarange niyo makuru yaha. Aha nta muntu bwonanira, aha nta. Undi kandi gatoye wa Kristo na ari bakari icubero n'inyifata ugisi igashirwa hejuru. Kuri rutare. Haleluya! Ni imbere y'intambara zinjyana muntu, ni kure ya saha kuri rutari. Bwana asifiwe. Amen. Kuri rutari fata urugero rutoye, muri hangana tuganire gahoro. Kuri rutari ni nguko ukavuga ko twarakishijwe. Urugero rutoya twagira nka representant legale uri muri Amerika, n'urugero rinanse
akohereza 5,000 nta wundi ubizi muri iyo paruwase n'umudamu atabizi abantu aba bigahurirana nuko abana bose babirukanye umugore yambaye kamba mbiri nabwo yatobotse nka gatata gatsinsino gasigaye kari hanze bigahurirana nuko uraje abashitsi bifamiye nk'umunani kandi ifu yarayishize kandi amafaranga yari kubaka ikanisa ubugeze kuri rutari ubugeze kuri rutari nibwo ubugeze kuri rutari naho aho imbere y'abantu nta rutari raha isi rutari Haleluya. Hivyo Mungu huwakamilisha watu wake kwa mateso huku. Imana izayuzuza abayo mu mibabaro n'amakuba. Mu mibabaro n'amakuba. Nibwo ubugeze kuri rutari. Bwana sifiwe. Nibwo ubugeze kuri rutari. Nibwo baza baramya Imana. Nibwo baza bahimbaza Imana. Naho aha mwihangane hari wico bita l'art de combiner les sauts d'une manière. Hakabaho concordance de voix avec une mission na rythme imwe. Twese tumeze gutya ntawe uje imbere ntawe watwikira hadegaje nta muntu tozamuka ntabiba. Awe. Haleluya. Mugabo umwe muri yanganye mugabo umwe bamunyazi baraziba nijoro zamese genda zose yari mwari mu bikanisa hafi y'iwacu gutya nukuri niwe wari mwari mu bikanisa usengeye babandi babari mu bazabegera gutya ngo ko kurubunga baje kuzuzwa bakazama kubita inkokora kurubunga ngo gigi ngo bucyo bamwibika zose uko zakabaye mu gitondo arazibura yamavuga ngo agiye gushikisha abantu baramubwira bati mwari ugiye gushikisha kubera inka aravuga ngo ese inka ziragiye none ubu Kristo kandi ubwo nibwo yarageze kuri rutari na hirya yo mu rubunga gukubita inkokora na makuru yo guhinga ntawe uhawuhinga. Haleluya. Iyo Bwana sifiwe. Nibwo tabundi ntaho ubwo nibwo ya anangana n'abantu babwira kandi gatoya yasaganira iby'umubivyi yavuze iby'imbuto zagiye zigwa ahantu ngo zimwe zaguye mu mahwa aravuga ngo izaguye mu mahwa ngo niba abantu bumva ijambo ry'Imana ngo bakaryakira banezerewe cyane iyo basotse ngo bagahura n'amakuba y'isi n'amaganya. Haleluya. Bagahura n'intambara z'isi ngo bikenda kurenganya rya jambo bumvise ubundi ntego ibigeragezo ntibihiga hano Yesu Satani ntakeneye inyama ntaza inyama Satani. Haleluya. Ntakeneye urefera ntaho hafungura itorero Satani aza ijambo twamize ngo ariropora rikure. Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kandi iryo jambo Bwana sifiwe iryo jambo ni Yesu mwana w'Imana. Biblia iravuga Bwana sifiwe Amen ngo jambo yabayeho umuntu ngo yambara umubiri ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubwo umwana w'ikinege wase ngo yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Bwiza bwe busa n'ubwo umwana w'ikinege wase kandi Bwana sifiwe ngo ibyari bimwuzuye ngo nibyo natwe yaduhaye ngo bwari ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Satani ntikeneye amasahani ntikeneye umugore wawe uya ugenda umugumane ntikeneye umugabo wawe uya irashaka
ushaka Bwana asifiwe ngwigukure mwikibisana nicyo gituma birivuga ngo komeza icyo wahawe hatagira usaka kwa kikamba ryawe shika sana ulicho nacho shika sana ulicho nacho shika sana ulicho haleluya Paulo yaravuze Bwana asifiwe yarafungiwe ku nyanja ya Mediterania ngo bari baramugize ku nkombe amazi amugera amaguru amanukira mu ruzi imbeba n'injanga ngo ziramuharura imirundi inyama zirashira hasigara skeleti ariyo amaboko aboshataza yiyamara haratuza aroroha aravuga ngo njeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje kirageze haleluya aravuga ngo narwanye intambara narize kwizera muri ibyo byose icyo sigarana ntazakora n'isoni imbere y'umwami wanjye nzomugeraho ngifite kwizera nzogera imbere y'umwami wanjye ngifite kwizera nta bindi umubiri ushire haraho yavuze ngo nubwo umuntu wacu inyuma yosaza nubwo umuntu wacu inyuma yosaza ngo dufite amakuba impande zose zibaho ya mu nzira zose ziva muri isi inzira ijya ku isoko inzira ijya muri Amerika inzira ijya i Burayi inzira zijya ku ishuri inzira zijya ku buyobozi inzira zijya muri leta inzira zijya kuri banki inzira ijya mu ijuru muri izo zose ntayihwanije amakuba n'ibyago haba n'urupfu rubamo gutya ruripanze mu nzira ijya mu ijuru niyirusha zose amakuba n'ibyago n'intambara haba n'urupfu rihagazemo gutya niyije ibwami kuma nicyo gito muri ibyo yavuze haleluya haleluya ngo wabatinyutse ibyago we ngo nagira gute we ngo naza kurikira umwami Yesu ngo abemeye guhara amagara yawe tuzotugira ngo n'usirima ngo twabitoye muzohangukira hano isoni zizobakora mwisaza hanga mutagira ikintu kibakingira bagenzi inzira ziragoye bona Paulo bari bavuye mu gitaramo baramusengera bari mu gitaramo ngo umwuka wera avugira mu mutima aravuga ngo pamagarira barana na Sawuli ngo bagira gute ngo bamurambikana ibiganza iwe nande bati ngaho nimuje umurimo w'Imana ngo baje furugiye na 6 zitabaho 6 apani yihanje 6 icyo badabita success Paulo ngo avuga ngo amen induru ziravuga abazimu barahunga ibifu umukuru w'umudugudu aravuga ngo Imana yaremye ijuru iyo muzamumva ngo Imana yaje irihe ngo yita Paulo inama Imana Bwana asifiwe haleluya kuva twabaho iyi niyo Mana izivuga bikaba yateka bigakomera batiri muzani nga dutambi ngo arabwira batari kumwe abagabo nimureke gutamba turi abantu nkana hoya imbaraga tubabonanye tizibaho muri Imana tumuri abantu ngo bagiye imasa birindwi ariko Paulo yababujije gasopo sindi Imana ngo babagiye imasa birindwi ngo bakirangiza ubwo abantu bakira bakaraba ababuze isumi w'abahana guzana inyama yanyuma ikiraha ngo amati bukizerereza z'abayuda zifu ya Antioki ngo amashika bati nimwe bipfu mwenyine Paulo acifatira abandi bose twamuvuyeho rwarashize ageze hano haleluya mwabipfu mwe bisa n'abantu ukumuraha ngo Paulo karavuga timumuzi twaka twara haleluya Biblia iravuga Bwana sifiwe ngo baramufata Paulo amaze ngo baramukubita reglementaire
ngo baramukubita ararambuka agera hatakibasha kwikontrol, ngo baramukurubana. Usoma ibyakozwe n'intumwa 13, ngo baramukurubana nk'uwapfuye, ngo bamugeza inyuma y'umurwa, ngo baramutereza. Ariko abizera bakeye babisigaranye, ngo baraza bagota Pawulo, ngo bararira cyane. Umwami Imana ngo amugarura mu bugingo. Pawulo Bwana sifi, ngo arangije, ngo arahembuka, ngo aravuga ngo reka asubire mu murwa asezere. Baramubwira bati yewe warupfuye, arababwira ngo yaye hoye, ngo simbona ku bugingo bwanjye ari ubw'agaciro ngo ndeke kurangiza umurimo Imana yambaye. Haleluya, haleluya. Ngo arangiza asubire mu murwa harya yakubitiwe, ngo asanga abizera aho bari bahagaze. Bibiliya ivuga ngo arabama, ngo arababwira ngo ubundi umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka we bibane namwe mwese na bene data. Haleluya, haleluya. Ibintu twigize byo kwigomekanaho niyo zirijibwa, ibintu twagize ububandi. Aba ngo nibo bakundane batatu, ngo abandi bo bazabumvana. Imana we muzoyihindukira mwinzira ya Mana zitubabarira Bweze sicyubahiro. Bwana sifi. Haleluya. Ubundi umutima usinziriye Imana izi ukanguza amakuba n'ibigeragezo. Ibigeragezo n'amakuba ni kengeri y'Imana, ni zogera y'Imana, n'urangurura kw'Imana. Ngo usinziriye we kandi ukuzuka Kristo abone uko kumurikira. Imana rimwe ibikoresha amakuba n'ibigeragezo bigakangura imitima ipfuye ngo ihembukire umwami wacu. Imitima ikomezwa no kwiringira cyane ko Yesu azagaruka, azaza vuba ndazatinda, murorere kurira naza tuzabonana, kandi abo twakundaga iyo tubapfushije tukababara cyane, mwisizi wacu duhumure nibyo kwihanganira kugeza abazazira. Haleluya. Tugeze ku meza ye dusangira urwibutso rw'umutima n'avunu isura neza y'amajuru, nibwo tuzasangira nawe ukavuga. Haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo niba ijambo ryavuye mu kanwa k'abantu ryarakomeye. Niba ijambo rya ta 50 ufite aho ngaho, tafute ka 50 hano, kambe hano agafaranga gatoya. Nimuruzaka wowe gakura muri Amerika nta wose wakujayo. Niba muzamubona ngo abasoto barinze imipaka ukunaka, inzu yubatse neza hano mu ginaka irinsi, bazabahita bakandikaho ngo les contrefacteurs et punis de servitude. Uzihenda ngo arakigana umuntu akazarara mu mukuku ngo arinze igihugu ku mwishokwezi bakamuhakana. Abantu bakikorera amasima bakazabenda guturika, inyabakecuru zikaza ibikumwe bikagira uturegeya ibindaha, yarangiza bakamuhakana. Nakabaza babaha, sibyo? Nakabaza babaha. Muzi gituma kano gakomeye ni ijambo bakavuzeho, kandi abavuze bari hano. Baravuze ngo akuzoza ukajana ku mwisho w'ukwezi nti bakazamusora mu nzu, uwayubatse azakagumana baguma ukundi kwezi. Ikoti siri muzamubahakana baba ikoti naka ikindi naka muzamugatangariya
mwama mwurira imodokari ibageze ikampara mu basigire gusakana kama gakomera inzu karimo amazungurutsa abapolisi bamafata imitutu yose gutya wanyura hari yakera kamera yakubonye we kuraje munyura hirya nta kindi kirinzwe naka Bibiri iravuga Bwana sifiwe nimuheze sicyubahiro ngo nibija haleluya ngo nibijambo ryavuye mu kanwa k'abantu byarakomeye niba abantu baravuze ngo ikaratasi gira agaciro haleluya nibijambo ryavuye mu kanwa k'abantu byarakomeye ngo kanswe ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana isumba byose ngo ntirizarushaho gukomera we haleluya Yesu yaravuze Bwana sifiwe amen aravuga ngo uyu ni umubiri wanjye aya ni amaraso yanjye iryo jambo rirakomeye kurengera iryo jambo ryavuye mu kanwa k'Imana isumba byose amen muri Zaburi 2 iravuga ngo si Uwiteka ngo abayituye umutiye ngo kuko yavuze bikaba duheze sicyubahiro Bwana sifiwe haleluya haleluya iyo uhuye n'ibikugerageza abarakandika ryuhawe ngo wubahishe izina ry'Imana iyo uhuye n'intambara abarundi mwana uhawe occasion ni nukuvuga ngo nandi mahirwe uhawe ngo wubahishe ku Imana ariyo Mana yawe ngo wubahishe ku Imana ariyo Mana yawe ngo wubahishe ku Imana bundi ubukristo butagerageze tabubaho biroroshe kubwira abantu ko ndi umwizerwa biroroshe kubwira abantu ko ndi mwiza utarageragezwa ngo wende guhemuka ngo ugaragaze kuri mwiza Bwana sifiwe uburyo bwiza bwo kunesha ibitugerageza no gupima distance yaho ikigaragaza ugitangirira naho kirangirira ukarangiza hakurya yaho ukabona Yesu asanye ngororana kurindiriye mu bwami bwo mwijuru ese turi kumwe nawe cyane Bwana sifiwe wa mana ya Ibrahimu we binga zoketa otalibwa we andu Bwana sifiwe uburyo kunesha ibigeragezo nukureba ikigeragezo akagero gatoya muri hangana niba ugiye nko gusambana mu nzu y'umuntu turaragayo gakugeze mu gitondo ejo mu gitondo baguhagarike tugeze saa 8 ukaburitahiye uzuhagarara ku mugoroba urangize urenze saa 9 na imani naruka juu ya mambo urangize ijuru rikingutse urangize igitondo abagarara urangize Yesu haleluya niba ukubiswe kibazo gukubita ngo bageze amasaha 8 n'ingumi 18 ukabura hagaraze nyuma yabo ukivuza ukavamo uzurangiza hakurya y'inguma urangize Yesu afite ikamba avuga ngo yatosha walivyo kuonea yatosha walivyo kuonea Bwana sifiwe uzurangiza hakurya ingorano zigutegereje uzurangiza hakurya ingorano zigutegereje mu bwami bw'Imana sikiliza sasa makengele yapigwayo huko tu uzurangiza ikamba rigutegereje umucamanza utabera zaguha kuri wa munsi uzurangiza ikamba haleluya Bwana sifiwe biroroshe kuvuga ko uri umwizerwa bagenzi biroroshe kuvuga ko uri umwizerwa ntabikugerageza biraza ntabiragerageza uko kwizera nuko kuba umwisigirwa kwawe uzumva umuhungu umuyumbe waje bamuhaye itiki kuko kwanje nawe udafite nishi ngo jewe ngo uzantangazwa n'abantu barya ruswa ngo umuntu umukristo urayirya ninde uyiguhaye baraguha ruswa bagusanze ubayeho ipantaro bazabashorora bakakugurira numara ngo uzutangazwa n'abantu barya ruswa urayirya wayibonye he wamaraga ngo dutere haleluya ngo benda abo bantu ngo nabaza urinde kwanza
wahuriye he n'ibikugerageza? Wahuriye na rusukura yanga ngo byerekane ko wohagarara ko haleluya. Bwana asifiwe. Ariko Yesu ni mwiza. Bwana asifiwe. Kamabwira kandi gatoye kandangaje ariko kababaje. Mungu umwe yagiye guhonya umudamu umwe. Yaza yerekwa byasaze bya yari yatombotse. Yaza yerekwa nka kurya agasa na microscope kwa tombotse mu mutwe. Ngo agere imbere y'umugore umwe. Umugore atifite icyaha kimwe. Singisha. Iki nta kindi cyaka nza kwifuza nza kubona ibivumvura bikarenga. None umbabarira usengeri. Umungu ngwagira ngo ari kunguta imbaraga zirashye. Amaboko aratende bukira. Amavara sukuma. Ngwagira ngo aragira bati ufite icyaha gikomeye. Wowe ufite icyaha gikomeye mushere. D'abord nukubanza tukakiregerera haho. None ruga itageragejwe. Imbaraga zitageragejwe. Haleluya. Bavandi. Ruga zitageragejwe. Imbaraga zitageragejwe. Biblia yavuze Bwana asifiwe. Ngo ahirwe uwihanganira ibimugaragaza. Ngo niyamara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Namara kwemerwa azohabwa ikamba ry'ubugingo. Azarihabwa n'umucamanza utabera kuri wa munsi. Azarihabwa n'umucamanza utabera kuri wa munsi. Azarihabwa n'umucamanza utabera. Ntakamba riba peti. Ntakamba riba hano utaratambuka ibikugerageza. Yesu tiyari kunesha bakiya basasa ibitenge bakiya bavuga ngo yana yabaye hakurya yiva atagishoboye gukuraho igitare marayika arira kumanuka akasigarira kanifikisha aramuhamagara ngo Yesu mwana wa Mungu toka humo baba yako anakuita. Tuweze sichwahili. Haleluya. Ngwitorero bazorimenyere kuri YouTube. Ntigeze navuga ngo bazorimenyere kugisirimba ibitwa twikora tekino za WhatsApp. Ngo ngo murebe itorero ryacu uko ntacuberetse. Ningo kubabwira ngo waraye uri inyami bo baraye baburaye. Naya. Kwereka abantu ngo ibyabaye iwa. Yesu ntigeze avuga ko bazotumenyera. Haleluya. Yesu ntigeze avuga pete. Ntigeze avuga ko bazotumenyera kuri ibi. Yaravuze ngo mukunda abanzi banyu. Ngo musabire abagira gute. Ababarenganya. Ariko Mana ya. Haleluya. Ngo muzoba abigishwa banje nyakuri. Hirya y'abaturenganya. Hirya y'abatwanga niturangiza tutaburanye tudatonganye tutarwanye abatwanga tukabakunda ngo nibwo bazomenya naho bakwiye kutumenyera tibakwiye kutumenyera ku misaraba cyangwa kukandukana hagasa n'ikiyoni mu gatanu ngo ariho batumenyera ngo reve ngo batumenyera aho twasengewe oya bakwiye kutumenyera hirya y'abaturenganya hirya y'abatwanga mweze sicyubahiro. Naikiwa raha ya dunia Bwana sifi. Mara nyingi furaha machozi machungu. Kama
mashida na shaka zafika kuzuia safari ya hapo. Haleluya! Imana abwiye Ibrahimu irambwira ngo va muri uriya Bakaludaya. Ibrahimu avayo, siga biwanyu n'iby'iwanyu, arabisiga. Ngwino nkwereke, ngwagere mu nzira mwereke inyenyeri, ngwagere mu nzira mwereke umusenyi, ngwagere mu nzira atandukanye rote, ngwagere mu nzira igerari, ngwagere hirya atamba igitambo, ngwagere hirya Imana yongerera avuga, ngwagere hirya ihindura izina, ngwagere hirya ihinduka irya saa, ngwagere hirya Imana ikora ibitangaza. Ngo ukira mubwira ngo ufata Isaka, umuhungu w'imyaka 12, muri ibyo yaravuze ngo ni matumaini ya uzee wake. Haleluya! Ngo ni matumaini kwa mlima wa Moria, mahali ambapo yazikwa matumaini ya waamini. Niho n'ibyiringiro bizabihambwa aho tuburira abana, aho tugeragezwa, aho dusuzugurirwa. Paulo ase Timoteyo muri Efeso afite imyaka 18. Komandari zavuga ngo aratarambana n'ipantaro y'agahungu gatoya kakanyamahanga kari mu Bayuda katazi byinshi byanditswe. Paulo arababaye ngo yumva ko Timoteyo yasigaye akubwa, iyo yasigaye ngo aramubwira ngo kuniko gutasha ngo utahije n'ukwanje kuboko. Aramubwira ngo uje ufatikanya nawe wihanganira imibabaro. Haleluya! Uje ufatikanya naje we. Mana ya wewe. Odi balakia soko sela libo ya we. Turagurukira. Kuva hano kujariya. Ko twituye. Ngo muzoze ngwi wacu. Ngo nuko amatwuzuzwa tukinjira. Timoteyo uje ufatikanya nawe. Iki ni cyo nkubwira Timoteyo, umugabane wacu tuze dusangira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare wa Kristo. Nta wakwandikwa kuba umusirikare. Haleluya! Ngo namarishire mu bugingo bwa none ngo bakenejejwe mwandike ku umusirikare. Bageze. Yari teori. Ikizamini cyari kitaraza. D'abord, tora Isaka ngo yamujanye iminsi 3. Haleluya! Ubuzima bw'umukristo bugizwe n'amashapitira 3. Ubuzima bw'umukristo bugizwe ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda, nukugeragezwa, nukubabazwa, no kunesha. Nibyo bice bitatu bigize ubuzima bw'umukristo. Ni kujaribiwa na kuteswa pamoja na kushinda. Ibrahim, haleluya! Ibrahim yarageragezwe, arababazwa, aranesha. Yes! Yarageragezwe, arababazwa, aranesha. Ayubu alijaribiwa, Ayubu akateswa, Ayubu akashinda. Ayubu aranesha. Haleluya! Ngo babwiye Yesu ngo nabaye ikimenyetso, duikindi kimenyetso kimwe dukunde tukwizere. Ngo arababwira ngo abiki ngo nta kindi kimenyetso muzohabwa. Ntibizabaho. Arababwira Yesu ngo arababwira ngo nta kindi kimenyetso muzohabwa. Ngo kuyicyayona ngo kuko yamaze iminsi 3. Haleluya! Ariko Mana yaberiwe adobakisa ko salari kwaya. Warangise
bivuga ngo Ibrahim afata Isaka ngo aramuzamukana ku musozi w'Imoriya. Umunsi wa kabiri yasize abagaragu azamukana inkwi n'umuriro na Isaka. Ngo bageze mu mpinga z'umusozi acana umuriro ahangira umwana w'imyaka 12 kipeo cha uzehe wake. Tumaini na uzehe wake aramuhambira imyaka 12 akura inkota. Byari bivuga ngo inkota ngo ntigasubiye mu rwuba titavushije amaraso. Nukuvuga ngo yari muri sasa inike ntigaruka keretse imenye. Haleluya we Ibrahim we wazamura inkota Bwana sifiwe ngo atarayimanura Imana ngo ibwira mareka ngo Ibrahim ubu nyine nibwo umenye ko nkunda Ibrahim menye kungira man igihe navuye muri uri abakarudaya uri imbere igihe wazunere ku musenyi kurya nta kintu nakubwiye ngo mu minsi yose ubu niko menye kungira ni ikini tuvala preve apana haleluya apana kuvuga izina uvunyine mali yangu ngo menye ko nkunda Ibrahim na John penda Ibrahim iki kintu kose iki kintu werekana urangira mu mutima Ibrahim urangira mu mutima Ibrahim niko musi Yakobo abwira Potifari umungu umunyagano wari uvuye ku isoko guhaha Yosefu avuye guhaha imviro akabutuwa kakize umungu utagira forme zuri bwami ariye kuramwendera ngo Yosefu ngaho Yosefu baramubwira ngo mimi ni Muebrania ngo namutumaini Mungu ngo kwa nini nimutendeye Mungu wangu ngo Zambia namna hii aramubwira ngo ndibizaba kwa nini nimutendeye Mungu wangu nguko kuramya Imana ngiyi korasi ngiyo nyuma y'ibyo byamushirishije munzu y'imbahe. Haleluya we Bibiri inavuga Bwana sifiwe ngo timugakorwe n'isoni babahora gukora ibi kwiba gusambana no kuroga ngo muzemere gukorwa n'isoni babahora gukora ibyiza muzemere gukorwa n'isoni babahora gukora ibyiza ngo muzomenye ko ingororano zanyu bategereje kuma. Petero abwira bene wabo bari Babuloni. Haleluya aravuga ngo nuko rero ngo abarwana nkuko umwami wacu abishaka ngo nibabitse umuremyi wo kwiringirwa ubugingo bwabo ngo bagumye barwana kugeza ku munsi wanyu bagumye barwane kugeza ku munsi wanyu bagumye barwane ku munsi wanyu bakristo toro ry'Imana igituma abakristo bapfuye Imana yarambwiye ngo uzubwiriza abantu baturutse imbere nguzubwiriza abantu baturutse imbere niko Imana yambwiye nguzubwiriza abantu baturutse imbere nguzubwiriza abantu irambira ngo dore ngabari yabeshe ngo bazabwiriza abantu baturutse inyuma ngo bagakomera nk'abajya gushora ngo habuze n'umwe ugarukira umwana nguzubwiriza abantu baba bareba mu maso baturutse imbere ngo utangatange tunafungwa kiroho majaribu ni mutaji wa kuongeza imani usinungunike ujaribu wavyo alikuwa ya maparuwasi katika kupimwa na $1,000 fuya hanzi paruwasi kasambuka kitari mukobwa watwaye ndahantu iyo kanisa ricikamo hakurya ricikamo rirandamuka hose umutima urambira ngo ntaryabagaho akuka gatoya kararanda muri kanisa nuko ntaribaho bubatse ku bikenyeri bubatse ku mucanga bubatse ku musenyi. Haleluya kanisa lake Bwana Mungu wetu lililojengwa juu ya mwamba uko imara
yavuye iwabo agiye kuba misiyoneri muri Aziya, yaravuye muri za Amerika. Baragenda bato izikira hafi y'ingomba, ariko aho abantu batumugeraho keretse yabonetse ubundi bwato. Bato bitangiye kuzika yayizika bahagarara ahantu n'abatamenye, yuzura umwuka aririmba indirimbo yo mu gakiza, aravuga ngo umpe kukwegera mwami wanje, umpe kukwegera mana yanjye, umunsi Titanic izika nibwo bwato butuwa kwisi bwazikiyemo abantu ibihumbi n'ibihumbi, ngo bari bashizemo iyo ndirimbo yaza yo mu nyanja hagati, baravuga umpe kukwegera mwami waje, umpe kukwegera mwami Yesu. Iraruhira sanda bitangira guhengama, ibihumbi birazika, ngo bizika byose byabiririmba no mu mabafle, ngo baza yazimba mu makasete, ngo yo mu ngana mu nyanja hagati. Iraruhira ibihumbi birashira, babaririmba ngo umpe kukwegera mwami Yesu, umpe kukwegera mwami Yesu, umpe kukwegera mwami Yesu, umpe kukwegera mwami Yesu. Hallelujah! Damu witwa Fanny Crosby yavukanye indwara ya sima, atinda gushaka igihe yashakiwe, ahura n'umuhungu w'umukristo bahuriye mu materaniro, basezerana kubakana, babyara umwana wa mbere ngo baje kwiryosha kuri plage. Igihe barimo basangira akana karabanyikuka kikubita muri uzi, kaba karapfuye, kaba karagiye. Nyina ngo yumva bavugije induru, isariruka ngo aratorongera, isa baracikanye, ngo ahita ahaguruka, Bwana asifiwe, ngo ahita aririmba indirimbo atarayize, yuzuye umwuka wera. Fanny Crosby umugore w'impumyi witwa Rosine yaririmbye indirimbo ibihumbi 8, indirimbo ibihumbi 8 zimwe mu Adventiste, zindi mu Apoli, zindi mu Waki, izindi ntizahurutse. Yazagenda koza gati ngo yumva abantu batakira muri prison, ngo bari bafunzwe, bari n'ababoroga batarya batangwa bafungira mu mucoke, bagira agahinda, aravuga ngo nubwo ntababona, ahita yizura umwuka we aririmba, aravuga ngo yafatwa n'igituntu, arataha iwabo atagishoboye gutarama, ngo aje gucikana, ahita yuzura umwuka wera aririmba indirimbo, aravuga ngo murinzi wemenyeshe ibihe iwacu se
Zamura ibiganza tu. Haleluya. Osoloro kasa kosa kite odabwa. Edi mangolongolo bataki. Ariko Yesu. Ariko Yesu we. Nabwirija ubutumwa butabaho. Nijoro ngo nikubite hasi. Umuntu arafata njana mu kabini aranziringamo ngasaya kansayura ngo amararambwira ngo nibiki wazuvuga ngo dore ko wabaye aransiga ndamiriza ndavuga ngo Mana ya Ibrahimu na Abeli ararenga arambwira ngo dore ko wabaye nibiki wazuvuga mugabo umwe yaravuze ubuvuga butumwa yakwiye kuzahabwa itike ngo amaze kubwiriza ngo tukumva niba ari ijambo ry'Imana yavuze ngo niba atari ryo tukamwihorera. Simbabwiye ko ukeneye itike nukuri kw'Imana nimbwiriza ko ushaka itike Imana izompanagure ku rutonde rw'abavuga butumwa izompanagure data wa twese. Paulo yabwiye abakuru b'itorero imileto niho ndangirije Bwana sifi. Haleluya. Ngo bagambiriye kumumena umutwe basostene baramubwira bati hunga ngo aramanuka agira kinkereya ngo ariyogoshesha yari yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha ngo abankuga ryarende ry'abazungu ngo arangize atuma umwe muri abo atuma Priskila nakwirira abagabo umugere mugira bakuru bitorero ngo duhurire imileto mu gitaramo ngo baramanuka bageze mu gitaramo cy'ibileto ngo arahaguruka kubaganira ku mugoroba ngo umusekuru atambika arababwira ngo muzi ko nta jambo ribagirira umumaro nikenze kubabwira ngo sinababwirije kubashaka mwinda ngo umuntu napfa amaraso ye azoyabazwa n'Imana umutaca Imana izombaza ngo narushe kumanywa na nijoro nterwa gahinda na bene wacu b'Abayuda. Haleluya. Ko rero ngo muje muragira umukumbi w'Imana nk'abazobazwa muje muragira intama z'Imana nk'abazozibazwa ngo mubabwira itegeko twasigiwe n'umwami wacu ngo ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Gutanga ngo ni byiza kuruta guhabwa. Warangiza arababwira ngo none ndagiye ibizambaho simbizi ngo umwuka wera arampamiriza mu mutima ngo ko ingoyi n'imibabaro ngo birantegereje mu midugudu yose nta gitaramo kintegereje nta kamera integereje. Haleluya. Umwuka arambwira ngo yewe Pawulo ingoyi imibabaro amakuru ngo biri ku rutonde biragutegereje n'ibyo bigutegereje Pawulo ngo begameranya abayose barabira ngo barizwa no kwera babwiye ngo ntibazongera kumubona kandi tuzongera kukubona kandi ngo bagira agahinda ngo Mana baramwerekeza ngo bagera ku nyanja ngo bararerewe ubundi kiza kirango ubyuke mu materaniro ntabwo ari ukuvuga ku ndimi nuko bari mu materaniro bazabarira. Muri iki gihe nta bantu borira byaranze kurira si ububandi woduwenda ariko ntiwokura amariri yaba mu nda ngo yazamure nta pompe ufite nicyo gituma utopfa kubigiriza ukanyarariza ubusa. Paulo turangiza Bwana sifi turi kumwe nduti muzamura ibiganza duheze icyubahiro. Paulo tuzomubona warangize Paulo. Haleluya. Ngo yikira mu bwato Petero ngo arazamuka ngo afata hakurya ngo abwira bari kumwe ngo ni wa Yerusalemu wamurindiriye kuri Pentecoste ngo bazobonana ngo arazamuka nyuri Kaisariya kwa Filipo. Kaisariya mu bwa Filipo. Filipo n'umwe mu bigishwa ba Yesu ngo yagiraga abakobwa bane nta muhungu kandi abakobwa bose ntawabyariye muhira. Abakobwa bane ba Filipo ngo bagaza buzuzwa bakavuga kundi mbona nyina na se ngo ko ari batandatu bagahanura bakaririmba. Paulo bageze ngo asanga batangiye kuririmba amakuru nayo ngo bararirimba gira 7 jours bararirimba nakazi rimwe na kabiri na gatatu na kane naga niposho niyinga nimugoroba ngo batangame na Paulo nakugangahuka abantu baririmbye Paulo agasamara araruhabura ubwenge ntiyasaba ibyo kurya ngo ntiyahindura n'imyenda ntiyamenya n'umwanya wo koga. Abakobwa ba Filipo bane bararirimba na nyina ngo buzuzwe sinzi byabaye Paulo ngo yamagiraho ayobora ibyaha
pete bararirimba abakobwa bandi usome bibiliya ntacyo nkabiri iminsi 7 irashira bibiliya avuga ngo iminsi 7 ishize ngo Pawulo amanika ikiganza ngo asabe ijambo. Haleluya. Amen. Amen. Kasakota kiteo da bwana we. Ngo asabe ijambo Pawulo watangiye kubwiriza icyuya kiramurenga. Bibiliya iravuga ngo akuramo umukara apana amagambo afungura igipeso cy'umukara awuta hasi afata ikoti arita hasi ngo arabaganiriza icyuya kiramurenga ngo asohoka hanze kwiteza amawe agabo bwana sifiwe ngo yaravuye Yerusalemu mu iparuwase kwa Yakobo. Yakobo yari reveri y'umurumuna wa Yesu nyinumwe Mariya apana ibindi birebire. Abagabo bajya bagaza begeka isapari ya mwidirisha ni ba Tomaso n'aba Batoromayo nibo basaza bo mu iparuwase tibagaza bamurwanya ntabyo bari bari korasi bakuzuzwa gusura bagahibazwa bagasangira ifunguro ryera ngo bategereje ko bazongera gusangira n'abahozuzira mu bwami bwo mwijuru bagatanga amena nta bindi birebire. Haleluya. Yari paruwasi irimo abantu hafi ibihumbi 27 cyangwa 25 hagati aho. Bwana sifi. Niwo bazabarimba ngo walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika wakichukuliana mizigo yao kwa mwenendo wao safi. Usongo bari bameze pete ngo bari bameze nka Matayo na Mariko na Luka na Yohana. Injiri zine zitigeze zipinga na zitarandikiwe rimwe zose zavuze ko Yesu ari umwana w'Imana. Zivuga imibabaro n'urupfu, zivuga n'umuzuko we, zivuga no kuja mu bwami bwo mwijuru. Ngo bisani bizubine byanditse muri Ezekiel igice cya mbere. Ibizubine za Kagoma zine, Nyunda zine, Egle zine ngo zihuje amababa zose ngo zagendaga zose rimwe ngo zikagaruka zitagondamye zidakururanye ngo zikaba zigaruka ngo zigasubira zikagenda ngo Ezekiel akomeza kuzitegereza ngo kugeza ubwo zamwegereye ngo bona mu rusengero hacomotse ngo umugezi w'amazi ngo uratembugera mu birenge ugera ha urazamuka uweze si cyubahiro. Haleluya. Ariko mana ya bamutera Imana cyubahiro yemwe. Tuwe kandi Imana cyubahiro. Ndio. Haleluya. Amen. Kazi ya Roho ibarikiwe. Kazi ya Roho daima. Kazi ya Roho kazi ya Roho. Haleluya. Mimi nabarikiwa wewe. Amen. Uko niko twakagombye kumera bizera. Tukumva kumwe tukabyuka kumwe tukarara kumwe tugatekereza kumwe. Twese tukamera nk'abagaragu bategereje shebuja azozira. Wa mwuka wari muri babakobwa batanu b'abanyabwenge ugakorera muri twese. Ya mavuta agakorera muri twese. Umwami akarushaho guhabwa icyubahiro. Umwami akarushaho kubarikiwa wewe wabarikiwa. Sote twabarikiwa. Yesu aliyastahimili majaribu yote zaidi yale hofu ile atapoachwa hata naye Mungu alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake huko katika pendo lake kubwa sana. Kamubwira amakuru makeya
kamera nibashaka bayiretse kuko uroni batotejwe arababwira ngo ibi bitume mugira umwete wose kwizera mukongerera ingeso nziza muzongereho kwirinda mukongereho kwihangana agerekaho n'ibindi kwihangana kwagiye nibande bihanganira abandi ngo bagumane mu rusengero nibande bihanganira ngo bategereze asubuhi na ngoja sana asubuhi kama zamu angoja vyo asubuhi kwa dalili zote ninazo ni kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Yesu ali hafi kuza. Abashweri uko bapanze abashweri baba Kristo imbuto z'ubu Kristo uko Kristo panze hano nimero 11 nukwizera hano ibindi ibyiringiro amahoro urukundo ibiki n'ibindi byose biraza bikaza gardie kepere wabi umunyezamu nukwihangana ni uri nyuma mwigoro ya byose niwe wanyuma kwizera kuza gukubita ibyishimo n'ibyiringiro bikanyura hanga amahoro no kurwa neza bikagerageza byahitanwa byose hamaze kugera bwa nyuma kwihangana kugategereza byose uko byakabaye imvura ikagwa imiviga atemba abana bagapfa yo bakavuga ngo ndacyakomeje kwizera kwanje muzi yuko umucunguzi wanje ahari kandi amaherezo azahagarara mu isi umubiri wanje numara kubora nzareba Imana kari pasteur gusenga